Overwatch je igrica sa pretjerano dobrom grafikom. Igrica je kao da je ispred ovog vremena i kao da je iz budućnosti i nije karakteristična za ovo vreme. U igri se borite protiv raznih vanzemaljača i čudovišta. Ovo je klasičan primjer igrice koja je pucači. Plod mašta za nastanak ove igrice bio je gameplay igrice Titan, koja je propala uprkos što je bila u razvoju što se non stop nadograđivala punih 7 godina. Ova igrica, Overwatch, osnovana je 2016. godine. U ovoj igrici postoji i ligi gdje se takmiče samo najbolji. 2018. godine počinje velika liga. Naravno postoji i mali turniri. Ova igrica, kao što sam već rekao, objavljena je u maju 2016. za Xbox i PlayStation 4. Ova igrica će opravdati vaše očekivanja, to je svi skinite. Vi sada vidite gameplay na vašim ekranima, vidite koliko je dobra. Igrači se raspoređuju u dva tima, što je logično. U svakom timu ima po 6 igrača. Igrač bira heroja ili ratnika sa kojim žele igrati. Heroji imaju posebne moći. Naravno, heroji se dele u 4 grupe. One koji mogu da napadaju, da se brane, heroji za podršku i heroji tank. Timovi pokušavaju da zauzmu mape, to jest lokacije na mapama. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.